Мен хаңала сулугар ыччат неделете ытылла турар. Неделе устата ыччак каналлаах тәрәһиннәре ыччат унна жекерген политикатын управлениета сүрүннүр. Меңе кескилейдер специалисттар көрәхтәрә быйыл каһаңытагыр да әлбәх 12 кытачыны төмтә. Екатерина Ефремова салгыр. Кыттачылар ортолоргар үйәрәк культура гетин үләһеттере урбаниттар жаһалталарга үлелер эдер специалисттар баллар. Кыттачылар ара жанрдар туханан бәйләрен билгендердилер. Коррекционный школа утыгар 6 эдер специалист кербите, onun тахана мен бу культура жетигер кербитим. Оны ол таханаттан администрацияга мәдер үләһеттер баллар. Сүрүн түһүмәккә кыттачылар саңа көрүләг бай проекттарын жүлдүр сүбәннигер көмүскәтилер. 12 кыттачыр тутугар бир соғыта курбанет, Жанкадын эһилегер фотостудия үлелеттер Екатерина Наговицына үрәгын кайыскатынан туризм әйгетигер бәйтен проектын кепсәтә. Холбара мен мачиеден хере берете мен оны Жанкады хере боларым гыһытынан онна турбаза тарихын багарабын. Жаны уже падахран олар боллак бетте ол сере. Сылаксын мен хаңласка үгүс иччат үлеликелер. Китегенче 15 жылга мен хаңласылуугар хәтта онтан такка әдер специалист кәлбите үксүн образованияга, культурага тык хайстватыгар келеллер. Төт төмәктәк көрәктүмүгүнен үс лауреат онна бир кылан бирисқа хайыттыр бухарылынылар. Бары кыттачылары көгүлүр бөрөктөрө, доготторо, өйү, көмөдөрөк бола кәлбиттерге рахсыбиллах. Клубка специалихинен үлелибин, онна үнкөн самылын салаябын. Сколабыт бейіне 43 төрден араула, олихинен самылга 16-тағы хыджар, 10 тон буллана, она ол. Ыччат неделеде кыбын улустағы төһүмәгенен түмүктениега. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, Саха телевидениета, мен хаңылас.